ebusia form mama akwa bastronko eba too much gh munya ba musumfo na ama owusia enye na dane de betodra ewo ye manyimu no eno na mede so mo se na mo nso mo betimi atibi na awahosem a aba betodra ewo yap no so ene de trese wo bas ni twani atese ni hu eni kapa wo yi movies atese eba nipa de do na esre epe the movies no and di ebiem esade Beatrice Chinery esi ade watwa na nanom ewo ensiedom na abawe anase mami ameka no asem bache mo fanchem oye mami penimu ameka no ho asem yi wo ye one of the faces are now worker taxi driver ho a edia na woje so ewo sa movie no ye miliki muku oye ti eton ti the service taxi drivers no go betra na say bon komo ewo honom sa movie ni mu ni role player ne ba ameka no asem sesia ebiem so no kejeti a obeka movie ya yetwa wempoano tena mpoano abrabo ete ana ne ba any best man the joke no no so can the movies are we Ghana ho de mo we eni echi kra mbetimi e de aka no pa eye yellow na yellow no onu no wo ton koko a wo bo tese wo bokoko no obi a wo ton na de wo bokoko a no de WhatsApp aka ho koko WhatsApp koko Facebook koko Twitter koko YouTube no ka no de jene koko no ho ma ye yellow movie ni kwa eye ni kan wo no asem na make na nte ebusuafo enchire mu a wo mo de ato eto enese enye ne ene sha se wa yare achepa wa yare adadem for almost 11 months na eno adano ne yare no mu eye den part se wo mo je wo mo bia enye ye ntu wo mo yo madwe se wo mo tam no efifie e de akwa hospital eye Kolebu teaching hospital na wo mo de netu ka mu wo mo do kwantifi pe na eye mami eje mu e de fi ewiase mu na no na ama eye ensem we abeta bonte busafonia eta echire a wo ma kwan e ma ye de beto abonte se mami no wewu na agwaya ro sempa Ghana hasin ko dodo na aboto efa eye mami niwu a wewu enwo na dodo na kai no ni movies so yi ye the way I was sifa eye asresem o ni movies mu the way na ni no ho ye nika esitie no wo mo de kai no ebi e de comment aba ebi tu chere mu se afiwe die emu nsem edoso pa wo bi bisa se 2020 crampo eye die nkwa afi a De.ad ensefofro a eye bone nkwa ene efimu e de ba wo bi so ka se 2019 Nyankopon yi kire no eye 31 December se eye 2020 ensema wo mu ni anka no crampo se no akofo no amba ye part to cran wo be hu bi atibi ama ne re awu se ebi su ka se afiwe die clean up exercise Nyankopon afa no ho de ye wo afiwe mu de edoso power clean pa na even middle of the month ni ene de be ko wi ye de ene na de chain so ene ye betetenti afiwe de emu ohu pan to obi a enye ahweye ebi so a express eye grief ene wo ma send condolences so de akoma ebusuafo a wo ma kire wo mo de share na make guys some of the reactions abeto dra ewo eye ye page so we efi eye Petra ono de awode abawasim. I heavily believe we should be managing stress in our today's engaging world. While managing stress, you should also pay attention to our lifestyle, our meal plan, our weight management, and also other things. We should follow articles like that will help us to manage these things. One also want to say say and there say no ewiase aye there wo bobra and say won hwe nyama bi ye pa wo bi wa edumade wo sori an ni tie eduma mu wo ba fie be da kakra mpokra wo ye eduma anse no wada bibi bia aye surrounded by eduma bibi obeye bia or ye stressed enu nti se woni didie mu se eye napomudie mu ni weight cramp no wonya brempo e na wode a check na ni nua so ehika ho bi wo betia na obi ate ato ne bibia e hya safe baby ya hye ye bia wanye no e na aka bosu sa amana bedu pempe so a wodi free munti sa na sitete be ya ye ma ye ni enko yapomudie eso ye honam se na ye kese etifa etre ko esifa etre ko e na die mu so no ye didie mu no ye nhye ye ewo ho ni ye suansua anase ye pebre e de ko hospital so a ebeboa for checkups no we su dia me de to aso efi eye get sure no say rest in perfect peace. This world, there is nothing that we can hold on to. Whatever you do, you will die. And if someone dies, it's sorrowful, yet so they have to go. Or no so edia wade abanondo who say mami onfa asundwe enkonan so ewiase we mu de
woka say owo nti De.ad na wo abotoa wo ra ho a ensesa hwe because owo de eden a e ka nipa ho obi enu obekirebo e wo wiase mu eden a obi a ebeto nanso wo mo ti wiase no wo mfa nto mo ho se wiase we mu bibi enu obetimi ekro mu se no kwa anti betimi asopoto amo atena se da ne da wo re na woka say me de medidi ye me exercise o me say obi atimi to bi enu nti me fa ho entu wiaso wo bo bra no abo bra ye no age ho eden a wo de ube wubi me fa serum so edia wode aba na me de atwaso serum so say, oh, this woman, I love the way she used to act in Yolo, especially because of her accent, the way she used to speak and how she was advertising her cocoa sale. Ghana now, whatever we hear every day is sad news. Why at all is this year 2020 like this? Also NT said the enter 2020 say na afe no ede nipa eko De.ad eno ha sembone will be NT ase wono so ede no get shown so ede awode abawase. This actress Ghana here, we never care about them, how they live, how they are taking care of themselves, or how they are faring. When we don't even hear about them for a long time, we only wait until the bad news, then we break it to the media and everybody benefits from the bad news. You see our lives, now that she's dead, why are you telling us? After all, everybody will die. Or no, so Edia what they about to say, would dimmy their phone ya pan, would dimmy their phone ya. It's answer, and yet, and I send me a shall say, Osha reports ma, a yari and yet 11 months ago. One more time, why you high will be punk on the chinko, because I say, oh, my way, you're telling catcher, you who nature, then there was will be a missa. One more chance, I send me by hit embra, na hit a woman who ever so a D.ad, and no tea and no match I high, why you crank a biscuit crank and what you cry, and kebet media. Now, so Bianco be senti. Wayari and wadawa no afemu ebutin ego busua efso na so Ghana for say yen kire say yenia mu so e no 7 yen e see we amuda beto joy enye mu nkwa na munya emfa so e wo so wono de no otum se ne bu efu pa en wo kasasa we so efi eye shouting so e de was say, oh, it's so sad, this life. Everybody is going. What at all is going on in this our nation now? People are dying by the clock every time. On this one, say, for the donor, to Ghana had ya one too many death issues. Ewo ahase or many nebucha for many comments no ABC. Who read a year comment about himself for the donor every a whole after a year mammy way so new what because after way yen car crash will be a wood crap on any better a year stars 5B and no matter at all. Yes, shall say cry. I fear just say no and the better just say coffee B. Washington kwa ono so yare ka krebi eno di free mum anche ene bia mu so beto dwa say gospel musician ono so agidi at wa boy hit song okum chola miriso te say nhuma obon enye ba ko bebre at te Ghana for ya enjoy njoma che ebre bi ni ente ka ye te say yare mum no akasa sa ba bon te say nyame ni yare sa for wasa ni yare ente no wato no na wa ba bon te ni ehun ni bia mu no beto dwa ne se wewu na enu ano no wewu kwa no nti no so ye data e wo afi we mu Ghana for so e wo record a mu nsu ho ewie na yesu set frempon no anche ene ye Bishop Benanyako yekuma wood actor and for do na ni cheaters and movies to home one also eteto e Ghana ha e SMP do na ba bonten and Bishop Benanyako ni nia so no e na ya ba ko ya so ya omo ya and yi omo efi ho ye chance e ya asanfo from background party se be dia recheche e dem on mind say a new breeze e be bo ye ti anu se coronavirus so de an ho kire e de ba o man mu obi nko obi ma obi akadem obi anya hwe adwuma nko obi enye skampo no de twa ne ho and coronavirus so etika ye komu ye hu enho asempo enkan ye ene ye owuo foforo eye YouTube for and say despite media house one presenter bakọ no so agidi obon ho modern ewo need FM ho no no so eto ye kojo wi afe ano ono so ne sem no areho a obi ase oh abrante kama say ahaba mu no say we anwodi nia o chese bibia o ye bia chese anwodi woni mu eye den na otimi yare ewu sa wono teteto eye nsmp onu krampo de no ye nsun wie ye na ama eye
Madam Beatrice Chinery dear so ediabeto gentleman say Ghana for do na wo mra wo bobo wo mu bisa say enunti suggest 6 months in into 2020 and in some say Asia and the next 6 months that ye nima e dey go see the December 31st no di empa and ye expect yes say an ye di for e we him won na e be kire ye de be ko won na e be kire nkoma mind say na afi we dey I say nyankopon ankasa mu and okura mu a wo de ye ono ankasa filtration ono asese mu o hwe mu eyi de say o yi nyama efi mu eni to obi anche de ekọ obi ayedin edifo ni ayedin obi akada notum bibia anko bibia emanta fi we de emu ohun panti yen bomodi se ye behwe ohun so ye ne ya brabo ye bo no so ye betoto ye nyama ehun ye na de ekọ nia no ebekọ wie eye nkunimde e de ma fi we de ekofo akeka se yen record e the book of history of Ghana because ehun pa ehun sem ye we entimi enfident ye be ya ye fanko ye abakosem enhumamu ni entimi kai ka say 2020 de arehwa ye di ye no entimi amepa ye ni aseda ye entimi ahim da yesu a ye be him no no obi fufuro wu ni yesu atoato yesu a ye be him no obi ewu ni asesu atoato ntemu nsem ewe rempa ebusuafo aha enamde ensem no ebesi won so a wo hwe ye de no adwenche efa eye Madam Beatrice Chinery ni wo a abetodwa Ghana for edin abobo adwenche bia ene de wodi kan no pa no betimi e de atodwa e wo tterIy comment section e ma nwe fi se wo ho kwan se obehye e de informing wadam fofo obusuafo bi bia oben bia no so at ensem ekoso ewo ye man Ghana emu medindi na ama owusu a follow tterIy our Instagram at tterIy_makramu.